Assalamualaikum, saya Abdullah Razik bin Muhammad Jamal. Nama saya Muhammad Nur Shahnaz bin Jabilus. Dan ini isteri saya Aisyah binti Samsul Yusri. Bersama pasangan saya Nurul Afika binti Ahmad Rizwan. Kami sekarang berada di Rumah Abang Jamil, Kelang. Alhamdulillah, everything saya rasa okey, sangat okey, dan tim pun Memberi kerjasama yang baik. Flow semua saya tengok memang ikut atur cara yang telah ditetapkan lah. So tim Rumah Abang Jamil Kelang ni sangat best, efficient. Kalau ikutkan memang bagus lah. Flow memang cantik daripada awal sampai habis. MC pandai manage, pandai arrange family nak masuk bila, family perempuan macam mana, family belah lelaki macam mana, susunan semua cantik lah kalau ikutkan. And then tak sangka juga ada games juga, and something yang very rare to see in such occasion lah. setakat ni saya rasa sangat okey. Kalau tak ada flow manager, tak jalan majlis kami. Kami rasa macam Terkapai-kapai, ya. First impression, rasa kita gambarkan macam-macam masa perancangan semua. Tapi bila datang tu, sekalinya macam kena lah dengan tema apa yang kita nak buat apa semua. Jadi saya berpuas hati dan lega lah semua segala benda. I think semua ikut according to our plan lah semua. Alhamdulillah, fasiliti dekat Rumah Abang Jamil Kelang ni semua cukup untuk menganjurkan satu majlis. Dari segi tandas, ada banyak tetamu, memang cukup lah untuk masuk ke tandas. Dari segi meja, kursi pun Alhamdulillah cukup. Tak ada over yang datang. So memang cukup lah semua. Bilik pengantin pun ada aircon semua. Dewan semua pun ada aircon. Alhamdulillah. Kalau dekorasi bahagian pelamin memang cantik lah. Macam tadi pun memang betul, memang ramai tetamu yang cakap something yang rare, and then memang very rustic. Memang fit in lah dalam kita punya klasik punya theme. Dekat luar pun kalau ikutkan dining hall pun ramai orang cakap cantik sebab dia nampak elegant, tapi at the same time memang very traditional concept lah. Satu, saya nak puji Rumah Abang Jamil ni sebab dia sangat bersih. Saya suka. Betul. Dan lagi bilik pengantin tu sangat-sangat bersih. Betul. Sangat clean. Ya, tak tahulah nak cakap macam memang best. Selesa. Cantik lah. Kalau boleh tak tidur situ. 5 lah. Bagi 10. Tak puas hati 10. semua. Puas hati. Alhamdulillah, thank you. Ingat kenduri. Ingat Rumah Abang Jamil. Dah macam gitu je lah.